Te auhua nei he boil up gone wrong. It looks kawa. Yeah, it looks like a seafood chowder, but you had no cream. Oh man, that looks delicious. Kua roa nei te wā e whakawaireka ana o mātou kaumātua I ngā kai o Nehe putanoa I te motu. Engari, ka mautonu mātou I nei kai ki te taumata kairangi I nei rā? O ti rā, e mai ana ngā rangatahi o nāia nei ki te kai I nei tūmomo kai o Nehe. Oh. It's not really the most pleasing thing to look at. Oh yeah. I feel like this one's more down my alley. Definitely not down my alley. Wait, is that kaimoana? He kaimoana tēnā. Oh yeah. Do you know what it is? He Toroi. It's Toroi! Yes! Toroi, he tūmomo kaina o mātou tīpuna, e kaha kite anei e mātou I te auahatanga o roto I tēnei rautaki whakapaunamu kai. Ko te whakamārama mo te toroi I roto I te reo Pākehā, ko te fermented, ko ngā kuku, te pūhā, te winika, me te wai Māori ngā kīnaki ka whakamahia mo tēnei kai. I nei rā tonu, he kai e whakawaireka ai te marea, I nā rā ngā iwi matāwhanga o te motu. I see this a lot at maraes, kei ngā marae, kei ngā tangianga, ara hākari, kei reira, te toroi I ngā wā katoa. My nans and koro love this guy. They actually used to call it ice cream back in the day. And when I was a tamariki, I'd go and grab the ice cream container and I'd think it was ice cream, like yum, yay. Open it up and it was the most geha, hunga smell I ever did smell, and it was the oldest toroi, like months and months and months of fermenting in that geha tanga. Tuatahi ake, me kōhuatia I ngā kuku kia tūwhera. Tangohia te miti mai te kuku, tapahia kia hau whā, me waiho ki te taha. Horoia te pūhā mā te āta mirimiri, ka whakauru ki te ipu hei kōhua. Mo te taha ki te whakamara, me mahana tonu ngā kai I mua I tō whakauru atu ki tētahi ipu karāhe. Ka tahi, ka wetewete I ngā mirimiri. E tae ana te noho ki te kāpata mo te tau kotahi. Ki te huakina te upu, me whakahoki ki te pauaka makariri, me kai roto I te wiki kotahi. Toroi doesn't eat seafood. Again, I apologise for my tino non-Māori taste buds, but no, I was brought up in the puihi, and we don't have lots of kaimoana around there. Oh, not even gonna wait. Oh, e kore. That's actually yum. We just taste mussels. Anei. Reka, whānei. This is absolutely amazing. Kareko, karipai ki ahau ehe. Salty, crunchy and juicy. Toroi! He kawa but kione, he pai te kawa. And then he fresh pine. Delicious, yeah, I actually quite liked it. I'll definitely, next time Dad asks if I want some, I'll probably say yes. Te kau o roto o te kau. What about you? 0.5. Oh, that's a bit harsh. Was it actually that bad? Waru. Rima. Whāmete hawhepea. Māori. Definitely a tiko. Nah, moku ake. He rua hoki tēnei. Yeah, I definitely think people will continue eating that. Probably not my type of people. Ehara. Engari mō Ngāti kaimoana
huawhenua kai o taota, ka re kore ka tino rata rata ki wen he momo kai. If you eat seafood, then you'll I definitely feel like love this. every seafood's gonna last right through every generation, whānau. If you don't like seafood, well then I'll sit next to you at a hākarina.